Odofo me ho ye. Oso ho te say. Me da ase. Me ediam yeso Apostle Dr. Nita Kotegu. Na me ma akwa aba Adom TV. Dwumade we Nkuranhyensem. Na ene me ya kire so bebia wo bia na mpaba. Bebia wo gina wa bra bo du bia na mpaba na ebe yi. You can move your life from zero to a hero. You know what? Emre bitimi bo abra bo mu a udum pomponso bi a what mu se bebia abra bo kona nye sa na ese wo no. What mu se abra bo a wo bo no sabi enimu asa ho nsa no papa na unya ya nkan sakra bi abra bo mu ema wa abra bo mpuntuo abam. I know them. The times come like that. Ebono awade mu sika se mutumu show butum show bank accounts. Hey, my accounts will probably be at 10,000 grand. So unim 10,000 Ghana cedis. Ebi kura nem na me kono say. So wo hwe wardrobe mu a tade wo mu nyina sabe ntoma kura nka ho. Ye fra yi a akosere obi de na wa fra. Sabe wo hwe awade mu a emu bon kan. Sabe adesua wo husua nka otim. Wa timi hunu se ababa wo boy enkoyi. Anya ka asakra mu. Ma men kira wo se ubetimi asakra mu. You can move to where you are presently to better heights. There is always a way to improve your life. There's always a chance to make a change, and change and improvements are possible. Now, ansana obetima sakra brabo mu no. You want safwe bi o se unya. In order to create the change you require, you must get certain keys to unlock the right doors to become that person you seek to become. Abrabo yeboy approve bebre wo sunsun. Wo approve ho ha sika pono. Wo approve ho ha ohia pono. Wo approve ho ha enimdia pono. Wo approve ho ha sabe ejimi apono. Abro bebre e wo ho. Na safo abeye no be kire opono abebie. Sabe enye safo nyina na ebie pono biara. Epono bia wo safo a. Nti obu ha obubura wa bra. Da bia so no pa oyi obre safo no ebie obre pono. Me senya kopon se ne dey. Mo afanyansa na hotop no esafoa na wabie ahoto epono. Anytime you decide to move on to create the changes you want, you be confronted with your past mistakes. On baby awu free ba ni pa wo yo ni e gan ojimi bora be ni chon o ga me wo suba no ne wo ne ke no wo yale ne ke no wo fiole na abehye omu me dem ya kani ba me dey can for the send econo nya gboboto amanyo na abehye omu sa nioma no behye omu a e ma wudi sa na menachi ebubura na da bia wo ye gboboto da bia wo akani wo ye nkani da bi hunu se wo yo mama hunu se wo yo nipa a ye boss yakopon su eneba enti jai ba bia wo tie no a wo ye nioma no. Leave your comfort zone of ethnic definitions. Leave your comfort zone of your job definitions. Yeah, juma wo yo no. Yeah, baby, no. Leave that comfort zone. But sorry, free ho. Those are the keys you are holding now. And would be a plan will be. Oh, sorry, not would be ye idea way now will be ko ye be. Anye asem will be ko can be anko ye. Ani convention of fast yo ye. And a convention of fast so can ya untimi sakremu enya ne foforo enka ne foforo ma na nye yi. Ni obi aya wate ahwe no. Esuade de ma wo abetimi agina ho aye ne yesafata ni obi aya mfonso aba ho no esuade ma so betimi aya se be bedi mu epe enyina ho ntwedwa asu enka se mentimi nyo adechi bia no there's a battle on your mind, a battle of thoughts between your old you and the new you want to become. Me pese me ye o mama, me pese me ye abran, me pese ma brabo edimu, me pese me ye Ghana nyina akuafo hene. Me pese me so me ye Ghana mampani. Me pese me so me ye director. Wo pe na hey jai da ba ne wo wo ko school he. Dey na chese obeyi wo busuamu wo ho obi director da. Sa nipa a wo dwene na ano no. Ene ni apese wo ye ne no benya akansie bi. Na ye ntoko adwen proso. Me ma kwan e ma na ano ne a wo yo ye no e mesi kwan e nsi ni apese wo ye ne kwan. Na ni apese wo ye no it is possible. When you're not careful, you will feel uncomfortable and give in to an excuse why you cannot move on. A fear why you cannot move on. A self-doubt
why you cannot do it. Why I'm feeling here? We penchire mu bia. Ebema won't mean to anamu. Minimum branch bia. Onya 45 years. Osho person ko degree. Na man for say na bebe wanya bi na degree. University e say agin kokora 47. Na wo university e ma wan hwe university SHS for na eko 16 18 na wo 45. E na we ko akwa degree. When Tiobia osinkete ekoye adult education esinkete Era University and I make a manager wa dwuma bim otra fa kon etie nioma ayeka etie abeguro nioma abomfia nioma ayeka kan oye libra e wo sa dwuma no a eno oye director wo no ade bia ni wa beka se obayo a wontimi nye nyina so eye nkuransha obehye ho so fortimupo a do not listen to the naysayers. Do not listen to your excuses. Do not listen to your self-doubt and low self-esteem. Sabi won hu nya fenti dey. One e born ahofe. One of dey ahofe akope sikaduru aba. One of dey ahofe akope ahunya dey aba. Sabi se hu ofe, se onye fe. Ni nyina so adwumaden, nyansa ene timopo papa. So atintin so etietia, ehu hia. Adwuma abayo no na esafata. Whether you had a bad beginning, say bia me fi choko. Bona just stand go begin. I try need take go bora be nchon. By then make tree. Many banning born tree yomo. In try five shaka maka say tree. Ninka fe ni chumo TV Africa ka ba Adom TV. O mo no nkata be nka wi o tree ne. Wo jeri je shipa ni wi tree in kase ni le ninka fe. No fe no ko jon wa wo here. O ba no fe. Ade bia obesusu ho a wa proso no. Obetimi ayama na di mu. Ene ne me ne ye Ghana nkranhye nyina me na mete so yi. Enye mepe ena enye mreyo ena enye ahogono. Eya dwumaden ya adesua ena nyame emmoa. Eya dwumaden adesua ena onyame emra. Se onyame boawo na wampa adesua. Onyame boawo na wampa dwumaden anyo. Onyame mmoa no enkosihwe. Tija esa wo de wo bo ho so bo ena me de me nsem fata ena hatare a ye ko party mi kwa na me hye. Wo kwa wo hye satare wo do party la wo different. Ebi obi a hye white wo hye black. Obi a be hu. Enti ema baby wadu semre no. Emmo abemu. Life may have handed over to you certain poor elements or certain poor behaviors. You can reshape your behavior, you can change your imaginations and change your life. Begin to make the right choices. Begin to move on with hope and confidence, and your life will change. Sakremu, sakremu, na se de atie bia no, betimi ayo emana ye. Baby aware akuduro amanfofo se empapa mu aba no, empapa mu mbae. Empapa mu no nyina so ne wadwena wodwene. So o sisa adwena wodwene mpo so a be sakra empapa mu no. Menia. Bibia ni wa yo boy a sebe esi wa bibie. Bibia nyina so ya aba bi abedua. Dua bi a waforo a wakote so aba no. Eye aba e de hye fom. Fa abapa e hye wadwene proso. Nenso abapa. Aha e na meja wo. Onyame kan wate. Onyame shawd ne no shawma. No mo abrabo awade osika samade sua enimu na ne nyina so enyina suban papa so enyina timo papa ne nyansa so ne to na mo agidie e na hofama na akuduro mu se de tie bia no be wie payo ni mo ajobo mana yira alabama sa onyame nhira o kina so ebehia makrao